I za sam kraj, dogovorili smo se već da u vreme trajanja smotre savremene umetnosti, a to je Oktobarski salon, neke od umetnika smo imali priliku i ovde da upoznamo, da sa njima razgovaramo, da saznamo kako izgledao proces stvaranja njihovih umetničkih dela, ali nismo imali priliku za sve. Eto, onda smo se dogovorili sa tim divnim timom mladih ljudi ispred Oktobarskog salona da za taj jedan format gde u 5 minuta može biti predstavljeno i više umetnika i njihovih radova i prosto da znate šta vas sve očekuje zato što Oktobarski salon i dalje traje. Primanje gostiju zaista je umjetnost. Spremanje stana, pripremanje, prinošenje i služenje jela, stvaranje vesele, ugodne atmosfere. Sve to traži talent. U 20. stoljeću kada u stvari se bonton približava iz tog nekog visokog društva među posve obične ljude, taj cijeli posao, nevjerovatna količina posla koju treba odraditi, ostaje nedodijeljena nikome nego ženi. Muškarac tu toči piće nakon ručka. I to mi je bilo nekako užasno zanimljivo kako ta savršena gospođa mora s takvom lakoćom sve to riješiti za čas i još biti i super izgledati i smiješiti se i sve. Dragi gosti, želim vam dobar tek. To me je negdje dovelo u stvari do nogometa i do cijele te priče sa ženskim glasom koji nema povjerenje, koji ne može, u stvari nema vjerodostojnost da prenosi nešto kao što je komentator nogometne utakmice. Uzela sam Maradonin gol iz 86. i onda sam ga krenula u stvari analizirati frame po frame, da sve te ljude pokušam snimiti u studiju. U tehničkom smislu mi je bilo interesantno šta se dešava sa samim pokretom kada ga pokušaš prenijeti upravo onako kako ga vidiš i u smislu mog glasa, osim što je ženski, da je i taj moment u kojem granica između tog nekog skila koji speaker ima i onog trenutka kada je to stvarno neka predaja, stvarno ushićenje sa zajednicom, sa grupom, sa onim što reprezentira nas u trenutku kad svi mi igramo protiv svih vas i kako samo ovako postajemo jedno. My works over here, they are sort of enlightening the room. It's about being human. There is a monkey and a man, and they are watching each other. It's not very happy work. Monkeys are really sad creatures, I think, and they are close to die, of course, and as a human, also in the end of our travel here. Work is about how to be human. Moj rad se bavi različitim percepcijama. Fotografija je moj interes. Bavim se isto objektima koji sam našao u ovom prostoru. To su te vitrine. Vitrine koje sam modifikovao na način da one postaju ogledala, ali s druge strane neke vitrine su i prozirne. Tako da komplikujem taj način posmatranja samog objekta, ali i same fotografije koje su fotografisane pre nego što je zgrada očišćena. A onda sam i ja dodatno kroz fotografski proces, dodavanjem određenih belih površina, pokazao stvari šta nedostaje. I have two short films here, and the other one, The Gliders, is about flying squirrels, which is a really endangered species in Finland. And they when they are building roads or apartment flats or anything, when the government is building something, then if they found a flying squirrel, then they have to make a really big turn to the road, or they don't build anything to where the flying squirrel is. That gave me an idea that maybe if there are no flying squirrels, maybe they are just regular normal squirrels that are pretending to be flying squirrels. Maybe it's a plot. The second movie is Planet of Sexes. It's mainly about women are from Venus, and also robots and lizards are from Venus, and men are from Mars. That's mainly that movie. It's about me and my wife. My wife plays a double role in that movie.
good and bad, and I play the pilot. Yeah, it's about our relationship. It's quite intimate piece, even though it looks like a parody or retro or whatever, but it's about me and my wife and our relationship and love.